Hristos se rodi. Neka je čestit i radostan ovaj golem naš praznik, praznik od namira, praznik od ljubovta, praznik od na semejstvo toga, site zajednički, celo to semejstvo se sobira do domoti, večer tam pradnik, evo dneska utre, sedlo da nije toga uskladnjeno praznikom, radosno spomenuti u srce Hrvatske, ti sam birani iz dužine božestveni rokovi, u vrijeme radosti i pestina Gospoda, pijat našite srca, pijat našite dušu, se molime postojano ovo zlo što da najde naša zemlja i celio svestvo pandemije, da se COVID-19. Ja se pogovaram na svite što bi slušate u pasvata, možda stenite na modnicu pasvata, na crkvata, da možemo da se soberemo da poslužime sveta liturgija, molim da vnimavamo jedan na drug, da ne se zarazave, da vi ste nasmejati na život, dok ja svog poslovnijeta prišio, a poslušnosti svite. No, evo, nikovaš nadešta i umira, se molime postojimo na Gospoda i vjerujeme da Bog ti usliša naše te molitve. Na cijeli od naš makedonski narod koji postoja na Hrvatski i se moli i za svi to nije bolni što se vladomolite, za svi to nije što je napuštila zemlje i zaminala večnota i za njih se molime Gospodo, da ih otvi vratite na carstvo to nebesne, da ih primjenite duši, kada što se dušite na praznicite, bilo po Abrahamovo. Radosta Bože, dragi moji, milosrdije to Bože, ljubovta Bože, trudite se da pravite dobrimi, zlo to da ga otvrdime od nas, se molime i za pomiruvanje među svite politički subjekti, ova naša država, da ne date na zajednički jazik, se molime da ga sačuvame jezik od naše makedonsko, da sačuvame sve što je makedonsko, da možeme se okrenata glava, da odime u ulici, da se okrenata glava i da im ja predavamo svorijata na našim trenucima, naših djeca, na sveti oni što govore posle nas. Kako narod nam istina se mnogo indiferentni, kako da nemamo čustvo, kako da ga izgubimo čustvo to nacionalno čustvo za samoopstanak, čustvo za svoja država, čustvo za svoje čustva, čustvo za svoj jazik, čustvo za svoja istorija, za svoja kultura, za svoja crkva, sve to je indiferentno pre nas. Se odnesuvame mnogo ležarno, tako da ne nije potrebno ništo, a verujte mi, peska se molitme, izboruvame do moje poslanije nekda, kako narod, kako nacija, kako generacija, da istina se odluka kako generacija. Zato što za naše vreme postoji primjetno država, eksemni jazik, utiče da je živjeti na crkvu. To sve predpore. No, svi to je što toanimo pravi Bog i građana svi kako pravi zlo to te dojde i kad je trokti na tvoja ta vrata, okne je mačka da ih nide u živjene. No to on čeka pokajanje, čeka da ti otvorime srce, da ga povikame, da ga dopre naše to srce i da počustuvame koliko je to koliko ne milova Gospodi, zato da molam da ne budeme indiferentni na obje slušuvanja što se momentalno održava. Da ga molam dajte glasat makedonski, neka se slušne. Ono što nije vorazmišljeno, nije što ostaka podelki življenja što demokratsko opštstvo. Ne može vedek 20, 30, 40, dakle, ja sam upunata na jedan narod, na jedna nacija koja se postoji su vekovi, i tako
Evo milog Božji, neka se tako ušteda, osobno kad ste bili zamoljeni, milog Božji, ljubav Božja, neka vidak vas, u vašem sedmicu, u vaših domovi, o vaša opština, mir i spokojstvo, ljubav, toplina i Bog, novo rodeni od Bogomavenec, čuva naša sveta Makedonska crkva, čuva naša sveta Makedonija, nego čuva naš od makedonski identitet, makedonski od jazik, makedonska kultura, makedonska pjesma, makedonska akademija, gdje koliko bi uslišila naših temelji. Posle mnogo godini traži ovim Bog mi dade Raf Makedonec, akademik, presedator, akademika, koji verovatno sledite njegovi izjavi, njegovi kultura, koliko se bori, koliko je sakala zemlja Makedonska. I takvi umni ljude i treba naša država da ga potikne narod, da ohrabrat narodom, da ne se plaša, da si od baranac moje to vidjeti, živemo u 20. stoljeću. Bog je uslišila našite molitvi, molitvi Makedonci, te pokuda jedan istinski naš akademik, presedator na Makedonska akademija na Nostite. I ja se radujem što je te Bog i dava takvi mažniće da bi ušte, ja sverujem, ima mnogo dobri mažni, dobri ljudi, dobri naši svi brate i sestri, koji nam istina od lavućinata na svojata duša, gdje se mora zapravo za naši makedonski bola, demokratsko živenje, moj 20. godine. Nekad mi čestiti, Inel го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.